mana beli mas kentung. Mungkin sampai terjadi kakangen nok wis duwe rabi senoke masih duwe laki antara kita cintane terhalang dosa. Tobat matur suwun selelele. Pernah hubungan batin rasa getun disampai kawin jangan disampai dadi. Iya nih kan kakange ngomong alah bukan kenang hukum karma. terima kasih Pak Haja. Bapak Haja spesial Pak Haja pengantin boleh penglaris pengantin. Iya pengantin boleh pengantin ya. Selelelele. Ketuan aja ketuan. Kakak ngerti nih perasaan wong wadon. Ini mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Tobat sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar. Yang beli ketemu ning donya mengko bae ketemu ning swarga. Pernah hubungan batin rasa getun disampai kawin disanggup kongkon nambah dosa. iya dong Kakange omong bukan kenang hukum karma. Sekemong semuanya kakak ngerti ning perasaan wong wadon. Beli mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Tobat terima kasih Wapalut. Sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar. Yang beli kelakon ning donya mengko bae ketemu ning swarga. Mungkin sampai terjadi kakangen wis duwe